Namar ke jingjur jong jingkapnya kesor Shillong kamtam hayaudo Nagaland ke kun New Trap Awakening Movement knam set youth wing hene kesengi kan reu tarik unai tung kalalek hayaudo bat balik khanra ya ki babun ki dukan jong ki bar jela ki badon ki dukan hayau kan bai ki tiar pat ki lapen mi sabar jo kalanti ka baun rai ki jingwet ya ki bayat bayang kamtam ki pajba ki belek siu lek tada Habakaran segelat patai kebor Nagaland working president juga khnam youth wing uba Joseph Pengrop ulaong ba kejingwan hiar juga khnam seyaudo namar kejing sngau khia ya kejing kapnya kabala palat put bat ka khnam kala buru kawi kathong ban weng ya kete kejing e bat dei tang da kejing e trailang habadeng ki nongbu dukan lagalong ubar jela ni ki trai jela kinla ban weng ya kani kejing e Kaknam haba ka hiar siyaudo kala persyang man persngau tu kinong song dukan ban yele bala ban nem tur than salenti yai bat ban ailat ikibrio bakin yai knang ba kanam don kano jingthot 31/03/2025 है ना तो ये मतलब लेटेस्ट अपडेट है इसका कहा जो लास्ट इशू है इसका लास्ट इशू मीन्स ये लास्ट इशू इसका हमको परसों में दिया है इनको परसों में दिया क्या इसका मतलब आपको फ्राइडे को दिए हमको फ्राइडे को दिया तो दिया लेकिन कौन दिया ये सिग्नेचर अच्छा ये अगर अब बताया अब बस ये कॉपी होने से हो जाएगा वो भी रखना है क्या हाँ। तो ये भी अभी मतलब मेन बात हो गया और ये खास करके ये जो सामान ये अभी दादू से उठा देगा वो दादू को बोल हम दो लोग अभी हम लोग खाली यहाँ में नहीं सबका बोलता है सब लोग ठीक है सर क्योंकि सबका माला है क्योंकि अभी मान लीजिए आपसे आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा यहाँ में नहीं नीट एंड क्लीन और थोड़ा मतलब व्यवस्था भी बड़ा होगा ओके ठीक है पब्लिक की अच्छा बात बोला समझ गया ना सबको बोलेगा हाँ, क्योंकि हम ये बताया है क्योंकि आप लोग खुद दुकान है हाँ ठीक है जो दुकान नहीं होने से तो वो तो अलग बात बोल नहीं हम लोग को बोला है ठीक बात बोला है उसका रोजगार भी तो होना चाहिए है कि नहीं लेकिन जो सबको तो ये कौन खास करके ये तो अपना दुकान है लेकिन ये तो दुकान है ना तो दुकान के अंदर तो चल रहेगा दुकान के बाहर तो आपको दिखाएगी कुंदन है वो दिखाइए ना आपको आ रहा है आज भी करो ये ऐसा तो नहीं होगा ना वो देखो आप देख करके यहाँ से कितना फुट हो गया देखिए ये आपका शटर जो है ना कम से कम यहाँ 4 फुट आ गया कम से कम ये 4 फुट आ गया ये ऐसा तो नहीं होगा ये कौन को भी हम बोला है जैसे आप लोग खराब तो नहीं करना Ano ka rin dong? ये लास्ट इशू कब है कुछ दिन हो ये खत्म कर देते हैं ये खत्म कर देते हैं तो स्कैन तो हम ले लो तो हम दुकान ले लो ini dukan doang satu ada le lah ini song ini kau itu seperti mata suci lama mata ada makan level lah ini lebih level lah putih Ini cukup. Kalau kita Hati benda kan kat yang pin lah asong nak iwir ikongnya, asong nak mangal, asong lagi mangal kami. State Youth Wing हम State Youth Wing ते मताकसी शिम यगनी कराय बमिन वन बन सर्वे हने पो युदो hakabay bat kanti sikin marba na kapo Singapore ni iba I kami kan mahaya kanti sikin ya gajing kamya ya gajing bamdan ga jing kloj hakaya kayeng ham tam ti pajba ti bayat hane po yo te bat kumta tartar te nakalem sungi ni ong ni perkhat ba ni net survey na marba
ni suatu bah yang kata kajing keren yang kata kajing kapnya tentang bayat kita mandi kro tentang ya kita long kalak pendik sibun tengi nyim tho hang ni ki khasi jongi nomor ba ki khasi ni suatu ba wat la kata rumah nyim dei bang ong tang khasi bat kini ki bar laru ya ki bosong dukan ni hab ban pet ni hab ban kami ni nomor ba kisim ba pilawai ya tu dukan kamut ki piwai bitang na po satar sapo mde na po satar sabar tek ai ki bang i hang ni po yom tang yawan i ba na ka satar sabar kadang ni sakamba sauput sanput berarti tegumut tolak kini sibunnya kan tiyai tei ki kasi hi ki bosong kemut ngimnon ke jingkai ki nomor ba ngi tutu ba ki bosong madan kasi kimdon depan kade ke jing song madan lagi kimdon depan tingin de keren sani kita teh ngi keren ni konson ini kolong ba ki bodon depan ki badang penmi na satar sabar sasausan foot salai foot sangri foot na penmi ni hab ban pe kita nomor kita ki kam nya egal TV Tedeng apa kadau ni wan ekram kini gil karu ong pet kini gil ti ba kini ga dukan ga bapidon live food support pi pemi sabar te kini ka kami hapsu te dena ta kadau miru na keleng jongi yawan ban pet ya kata ka bah kamiat namar ba kumentan ngong no ngan su ong ba i khasi ba ngim jimut than ya kata ka jing songjaki namar ba kidi go song madan namar kumun so ong be ki sei namar ngim la thun sai ki mo kidon la ko jong ka kamai kidon la ko jong ka jak po jong ki dan dei kat kumu ji jongi khasi jongi ki song kata kum ka babyang dari ya puntut dan dei kram tik angi kini ki ba song dukan ba kinum dei ban sei thani ki ter gitar seba to ka ba ar pade kolong ba ni check ikini ki trading lesson by non tribal mo 54 act jong ka non tribal trading lesson act tengi pe ki don hang tu bodan dekat ki don hang tu ki bodan dekat mo tengi pe itu ikat pedang iba hang tu kam don ka authorized signature hang tu kadai ta kadai jong ka KHDC tambah ngimi i bodan authorized signature hang tu bat ka valid jong ka dingim tip isu i bet ba ka kut tang tau senem arjar absan mo tambah ka valid o ya ka issue date jong ki ngi khami i tengi kwa ban kendiat ngi kwa ban keren halor kani kalong ba haba ki issue ya haba na kalyang ka district council ka issue kum gini ka tu trading license card kamut ba ki di issue ban dan nambat ka authorized khnang ba kan long genuine namar ngi tatum ka tu ka QR code ka badan hatu po ka ni scan ni ka tu ka spun i bitang ya ka jinglong original jong tu ka baka dei hisahi kam dei duplicate tambah handre hak tu ka pada ka kamdon ya kata ka authorized signature but ya kata ka issue date tingim tip menu issue hi hak itu gikot bahe ki sheet of paper tu bagi tho tingi i ka tu ka date of issue ka taru dei banadu nam khat khandai spa khandai puai khat khandai spa khandai pulai khat khandai spa khandai pusap khandai pesan terter ti ka bagi ka ba ngi i pada ba kata ba tam kata ka nadu tau senam tingin dapat pada ngi i sai tu ka bekut pada si kiring bekut ajar apusan longkan kamlong vice kinet kan gar kom issue ikni kat nomor ba pi lerangin keren ya kini kat ni hab ma kumun song no na kalyang ka konsil ka debun issue no hiru de kini kat ko thamai nomor la de ka tu ka kot ka barem dei kanum ilong digitalize yuk kan tenga ngamut pun ba ni na kalyang dong kasem khnam mentang ni senai bi hi hang ne hayo ni senang wat nya susu ah bai de bukan ni ka treat tu baladaki ni ki bodon de kot ngin ong ki ba ki dei ban penyo no de kat le shu tu kot ti ladangi persang ban pha le ki de tu kat kamut ba ka update ya ka treat ka di bondon kan dong ki lak ban update ya ka treat jong ki nomor bagi babun hang ni don bodon treat don bom don treat tu ti min ba jong tu kat ngin daya mentang kini kan don ki bodon dekat don ki bodon dekat tengi ki tu ki bodon dekat tingi ni la ong ro ki ba phim dei chu bun le ni kot le na dekat khnang ba ka tu ni thu ba long ka long up to date kai te dei tang kata ka daw topik ini kita kisah hamaran ya kan ni kai badai bat yu sim himamalim ngatai ya kata mla lai kiat yang ni man kesni mo kinrung hi hayo hat kinrung hi te dei tip ya kata ki pelit jemut na kim pelit jemut ya kata ka jing khap nya jo yo pi boros kata ku mung song no ila ju so man ka po de kata ka jing khap nya jo yo ti yo thai kim poi kan mau thai ni ki tangi pat ni find out ka solution ba ka i ka bangila ban ne na ka liang ka khnam sat wing yut wing pi ka i ka bangila ban ne ngin le i kata ka ba bahatam nam ta poi ba ka ndi yang ni simat tingin le yu tambolong na kam ta poi ba nam ta ki teman ki kro nam ta ki khna ret ki khlu khna ki bon hayo nomor borok ngidan kam ki yo ndi tangi bersamla pi borok ngidan kam ki yo teladang i bakal ki singkin kolong kulut tagamut hakalit kawan du kloy kan
Nomor kibabun kibaut bandelik siu thaj kapnya tak benda puyun pasi nak selam. Kibabun tang kali jauh selam. Kibabun kita kirizan rupi. Tangi ngipai kan solution ke bengilak benda. Tengilap ikini kan. Ilap ikini yaki problem ke ba kini gidukan inalor bila doni ke satar kisai sedan kumung omne kisai sei gitar sabar adu bala kapnya sekal tijat takatu tu kelong kelas bun kan tinggal ong ki perdung gi gitar sepo ki bun bengilak de keren stay du ye ong ki pet kani ta kita kisutu ki bar jelaru kisutu ki ong pikir ni ke badai buat ki khasiru kisutu ki ong ba pikir ni ke badai ki khasiru ngila ong jobu senduk sabar itu te gi ong persang ye ke bala bani snok tilang bat ni bani pun kelut dengan gayo kan kenang ba ki balik bawan yo ki sok kan ngatai ki kate jaj bamdon hang tu badon bersai yang tu kat tingim tip menubu isu yang tu ni tip bagadi nak trade ki isu bagadi nak trade department tambah amdon bersai yang tu kat ting isu itang yang tu ga sheet of paper mana bagi tho ka waktu bajrong ka kon ka emphasize ka tu ka don ka signature tu ta yang tu pada kade bazarok kopi ni tingim tip ba hadu kanu kalong dikena tu nomor ka zerok kopi tu la long black and white baik kamdon blue ink hang tu pi tengim nak mentip kedai ke badai ni kedai ke bombay tengi ni urge ya ka district council bat ka trade department bakin issue no dakini ki card dakini ki digital card nomor ba habaki issue dakini ki digital card kawai kalong ba ngila kila ban update ya ka grade till date kai bahkan ni grade kerekam hidup mentah bat bagi yo dengan di batmai kamu bon sin bala yo dengan batmai kat kepeni baik bon kila arung letre pi ladaki ni ke bomdon kisu ang bangi pa auta kata tak long yang lain ladang cek pada igi dokumen pada bon bagai lain iyo ya ketu gazerok kopi baik terdengi cek pada ka kat pat kedun ke QR code hang tu ngiskan ya ketu ke QR code pi tak kala update dud hang tu ndak kala update makna ru ke klem peni pada hang tu ya kata ka signature joki authorized person kan kata ka diga wei ko jang ni pi simbe ye tu kat bakalung genuine simbe ye tu kat bakalung official simbe ye tu kat bakalung grant te ai ko wei authorized tu thrang bom nun balat kin ne katri pi ki hapen yo lu di tu kat kemangi kumsong no ngi nya kali nya pi kanu bulo semua pilak tak nu mesin pidon kami license te sistem pidon kami license kali banginya udon ka authorized signature am jong DTO pi kaju hang ni ko di belong kumta kan ndai mon ong ban su ai license ban su ai ka kat la ong license sang ni maka dari trading license kat pi ta kani license kemudian hang ni hiyo pada kamdon authorized signature te ketu ngatrai ngimna ban pring naga state youth wing jong nam ikwa ba kanu kat ka bakin issue ni ka trade license kat kamut baik ka di ban don baik ka authorized signature khnang ba kan officially update hadu mentage nang ba kikam borok kinya bat sakawiru ondom dan balaj naga trade arkin isu kat ndai de tu ka A4 size te kala sulong tu nomor ni ka ibang i hang ni ka A4 size kalau ba kopi bai te zero kopi tengi isu ibi tu bisnem bang omna ki kharknai spak ne puai kharknai spak ne par ne belai nak saw ne pesan terter te mentan ni i pada dekat baki isu ni stu kani ka dega letas kan te ni i ka letas ni stu ba kila arung ne trade i ni gole business ni kila arung ne trade tel ladaki bom don nak tu te bun ki bai lat ne trade use ni ta kana akabadi ba kani kat ka bajing pet jungi amku ka don tang ka signature jong kini ki employer kini ki businessman kini ki balai trade mo ki don tang ka signature jong ki kat ba ya ka signature jong ka department kam don yim ong unu bari ban san tang ba handai ka signature jong ka department ka klam don hang tu pi ka authorized department ka di don signature tu isu i bitang ya tu ka KSADC tingi tip ba kani la issue ka trade handai ka signature jong ka trade kam don pi te la dingin ya keren ya kata ka jinglong gran jong ka kat kam don lada kam don ka tu ka authorized signature kumentang ini keren ka ID mentang ngang na sei ka ID ni i ya signature jong authorized person hang tu pi te la ka don ka tu ka signature jong authorized person hang tu ka bamu ba kani ka kat kalong ka don ka gran kalong official kan te haba ka kat kalong official ta kamu ina tu ba kini kim ya lat kini ka pi kim ya lat ik an ya tik ka kum ka niom jong ka kum ka an juga jong ka ni ka kasi ni mana ini bercela ka ro fa ni ong fa hiru la dingin ni sebihar ni habia ka kum ka an ka nun yoki hiru la piwan seni sesnong jongi seni ka kasi jongi ya ken ka kum ka an ka kum kendon juga kasi jongi nim khang yenu ban le business nim khang yenu ban trade ban ya trade jakpo yenu nim khang tang ba pit ka ba ka met ni pit ba ni don kam ni ka ta namar kum nga umbe manne ba haba borok khoi la kren ka khap nya jong so lim ba kini jing de lim ong be ka khap nya jong so
kumbangi kumung ong mentan bahaban dengi wat ngilap kumi kita ki beran hayo tingi hapun pembit kumi kita jim klapi lagi kuat tang kata kalian jungi kat kum gajing man sorbe jungi menta ni snow ba ngilap ban differentiate ikini arklima kekat bat kani ke A4 size kreatif hi ha generation bomenta ke A4 size sheet ke babun hi daga zerok kopi mo te ka bagi kam prefer ni ka long be kekat te ni request jaga district counseling baka trade department bahkan isu be dikini kat namar ba kani kekat kalong latest kalong update bat kan kampen suk ikini ki black trade du bat yang ki buan ban survey man ka por em ga jimut juga tu nakaliang jungi ingin selek ke baron kam ha ka beri bat kani kekat namar ba haduk mentang impatip kadai kumba umpi haduk mentang impatip menubi isu ini kekat tangi ni nakaliang jungi ka Kram State Youth Wing yin sa follow up ya kani bat yin sa wat ban nanu ka tu kekat kawan pi bat lada ngi la wat lada ngi la sem ngi la kundu tingin selak ban discuss hakun gurkum ba kani kekat kade bunlong da kanu kalenti ke mendai bun suong ban tu kan sulong blangkat so ai tang tu kerteng jong tu non terbalu balai ka trade ni kalau kamner jimut kan tu kekat hi kanu kat hi ke belakang official card kabadam dan hi ka signature naki authorized te kamdan omai ba kamdan value kat te jingsha kekat kelak latest kelak dei ka kani generation bomenta te dunan tang tai signature jengki authorized tengi request ni kerpat ya ka district counseling baga trade department bahkan le ke beran kam hak bade bakani ngatrai kelak sothui kalong be kekat claim ka signature kamdan value kata